Hello kada kayo amin, nangrona kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat ambo san naapod no nagan tintay drama ita. Kastiman ti kunani kabsat ambo, dir manang biyanang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwak, nga iso ti kanayo nakadwak tunggal mabarte ka. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan di trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idirabe. Jakpay kita mo no kasano nakaawid ak nanang. Numaminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit yung ulo pare Gardo. Nasobraan iti inom idirabi. Ay sus, di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantama na nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pelahang over mo. Ita inom man ang tibagbagam. Gagangay na Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di ha, pare. Hala nga rod. Mapanta, inton rabi napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa pare. Sayang mo na iti arak no santa ngay busen. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare ambo. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da kadata. Ha? Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray, ito tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat di pinanawak iti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binugbog damutan. Kinurso na daan dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Anang, apa na iti matak? Nasakit ka diyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nung dalugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay ni Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak ni Rabi ay anak kaw. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garda ni Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di galyem mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, anya kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaon. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau.
Si kamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakam kang aminay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginaw iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Matam? Naot nga ro pare. Sana pa yung makastrap iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano dahi ito nga eh? Nung ay, pa-check up ka langan, pare. Saron pare, agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na nang, tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay, anak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin ko ti sumat ayan ti ragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak nanang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo impulsan. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalayda. Anyat ko ang medjay ngay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tata. Anya, ay syaos. Inton kuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kun itulok ang maulit day jay na pasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Anji. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau. Manong wano manang. Ni kadi manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kankwa na nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka din. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Anji. Ta isu tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagshot kami pa'y ka ni Manong mo agar daw. Oh, anya nga eh, pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta impulsan. Ay, kumayat nga ro dano kasta, pare. Katamong, pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits, pare. Kaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko papanan. Alakit mapanta nga rod. Masapa tayong ton bigat, pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaro man ngagpakada ka, anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa, basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo't. Saan ako nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala, pare. Ay, damagik man, pare, Ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare.
Sakit la ti ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam tikas na, pare. Kitam, no makiasawa ka pare. No agawid ka na kainom. Sigurado ngalaw-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso ti papanan ti sweldo. Ah, uwanan niya, pare. Ada punto miti da ita, pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Taulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakit? Saan nga tamanayd nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom daman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayak mati pa nagkuy-kuyog nagayadwan niya. Kunampay, dadaarak agapuna. Nagpadaan da mga nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga Di na pala aron agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa da, kitumboy mo, ijay may siya. Ay na, uray tumbaw. Babae lat tanay jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagam mo. Intong pimod na sige. Awan mo dakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumahit. Anya ka di dayta nga pare? Ang amin kurso na ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kurso na pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo, pare ka daw. Saan nasyak ti damagam pare? Tano siyak? Awan problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ay katuwa na. Day talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak ba naman, pare? Talo kas to yama kay lumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya, pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan, pare. Lipate mo na dyan. Mapantan ni balay, pare. Taing ka arman yan, G. Ita, ti panagaram mo. Ta saan ka nabartek, panay. Mabayinak, pare. Ang mga no mabastidak. Kan saan ka may karikan ni Angie ta nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta siyak at mamartekak. Di nakmutla kayat da dyan, Ay, ipalapal mulat ta ni ayat, Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak, pare. Ala, intakit di gumatang iti arak ta, dumagasta iti balay yo. Ija iti pagsyatan ta. Di ta makasyat iti balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agin-inom? Manong ambo, manang garda? Ay, kasta talaga, ading ko.
Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga aramiden nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ating Anji, sana pa nang tadaan kar aramidon mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot yo. Anji, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at dapapanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawin akong plarigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo ti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ita pa na ita, adamot sakak. Pag na ko na aging kay di balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kastuing oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga natumbakan. Ay, Ay, pare, di mo kabalan ti magna. apa yung ngay? Sana pa mo na nabartag pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. Ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Ay, sana kababain. Ang mga natapon na rapist ak. Man siya. Kunam kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Oo, ay mabayin ka. Sana ka may karit kabsat mo. Nasingpot tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sarin Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama ka dagiti dua. Madin sa magtiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasama ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no, adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni di ospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Ape masikug ka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka di nobyong, Manang? Nobyong ibagbagam mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rin nga iti ang matasikog mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y ang bakn. Anay ko, hindi ka matagkasta, pa Ricardo. Nakayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartik ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanun. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalagan ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka matbaybayan, pa Ricardo. Este, garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare. Este, garda. Oh, ay, ayan nga, di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na, nakasla pa karagsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umbay. Ano, bayat ka di tapno agpakababain. Kit agasawa dan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? No siya,
Awan problema, saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka, Nambaw. Kahit, anyat ko na ni Gardangay. Kaguranak nga rod nanang. Ngam nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami nga min idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw ti anak ta. Ay na, di pagdanagak, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan agdarom pailaan. Kan ko namot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinilit? Anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang kao. Takduran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo lang ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tam. Wanmat ngamin, Garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkalan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ka. Wain ko naman, tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Balugaro da. Winan, basta ikarim nga balbaliw ka, Nambaw, ha? Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Ambun nga rod. Kayong inas mo, mat. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Pun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmet. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan sublyan ti sigud nga aramid ta. Uwan ambo. Kat agyaman na. Tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Anji ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot la maikariken ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak, Garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga rod iti asawa kat impamay sa amin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga rod anak mi kat nagpakababae meten ti asawa. Alakastan, tuyagayam mo, ambo. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napod na nagantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Kasliman di ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami nga kakabsat, kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Siyak ti burida. Dua kami aba, kiti kabsat ko alalaki, kat timat may isa pa kabsat ko, may isa abalo. Da kami iti kabsat ko ababa iti pagtarayan, da ito istorya. Rogyak man nga rod, di agsalaysay. Lukasta, pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment iti syudad, Mildred. Wan manong Romeo, awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay,
tapno at damot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay nito family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Ag kakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, Manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni Manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda. Balo ka may agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya kay Jay? Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag na man dito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagitidwa aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka nana Hilda. Tanabalo kayo magmanan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wen nga rod Napintas kay mo lata nana. Tasla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali nakalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo nana Mildred. Agyamanak, balasang ko. Mabalin nyo pa iti makiasawa no kaya yo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, agdayet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak. Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjagjaging hak. Iso akanayon ti panaglingat ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y bagi pants ko. Anya nga bagi pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a bagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang te kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararom kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y uray maysa. Oray hanak nga agas asawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible
Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay akas na ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Ta datakano ti agkaruprupa. Anya? Huh? Hanumot man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong. Ah, Sang kaibagang matikasta? ay katisomot nga mintag paiswa ading ko. Dahil di tataang ti immalaan ta. Kat nimot nanang ti immalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mahilawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Isong ako na nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawit ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat datutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Ah, sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen ah. Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrat ka, Sairo. Nay, Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. nagseksi ka talaga, Mildred. Bagbagay mo reta, nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klonen nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay, mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anyas ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Diyak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa iti panawen amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka asumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapol iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manen. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, agpailang mag. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na dayta no adda umay agarom kanyak, Sairo. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot na ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, am. Di mo panpansinin. Gagangay na, tabaket nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng,
nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw, kiti. Ne mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy, tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Harana ako pa ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta day to'y balay me. Ang oray awan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliyawak to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawa mga didi. Ay, kwa. Pasuti kanta na ita, panagkatawak na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Tatay nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi, nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakadagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak namin nilakay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginansamot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasurwan nyong. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbaga iti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wen man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ay, kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't, Manong.
Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa erote malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa ero, papanam! Ha? Ay, si kamot gayam na ita Hilda. Ang damit lugan, ma'am. Wana, ginatang ko, in cash ko. Umaya ka na lumugan, papanam nga menaya. Ay, ikwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, ikwa, umaya ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit tan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wala. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklaatak at talaga kanya ading mo, Hilda. Nadamit lugan nan ket amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may agparparamag. Nga mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inakman agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apa nga Hilda? Kung kunamlangan kanyak. Nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta. Huwag nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sutor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan da gayam, di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pag-apaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sa dinon to, ti pakaitanuman niyo, tababakit kayon. Anya nga Hilda, paklunan ako na. Kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar Hilda. Kunak no awan namnamak. No adda kwartam dita, agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam ti daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw.
Kanayunan mo ti makilugan itilugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada makiluglugan ken kwa na. Danunam pa balay danno kwa. Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam pagarkilam. Agpalpalibri ka kidi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw da sarsarungkaran ni Hilda tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahil ito Ay, na gusto dahi tan, Tede. Sairo, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertainan pa lang dahil ito tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, pagsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang madagit ang aduwa. Liniklikak nga ro dagiti duwa ket jakon nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakes numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kabsat ko saan mata na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahulhulogak insublik tajakon kabaalan na bayadan tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagi. Alakastan tugayem mo Hilda. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Hello everyone, at timanan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kento original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablaw kada kayo, iti naragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat siling saan napud no nagantintay ipatangatangay drama ita. Kastiman ti kuna ni kabsat siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad. Kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid takayat kon ta ginana. Awan anak mi ti asawak, iso adagiti kakaanakak ti tultulunga. Kan pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalatta timpang pangrunak asinup suportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay hit, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, no mabagak tayo mangsukon kang ka iji airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay kahit nasayat nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana. Ta kaanakam mo eh. Depende. Ano niya ti ibaga, tiyay kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko ane. Nagadunay. Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, easy lang lakay. Sige. Babayan lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day, apay, paparanyaw, marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Seleng, iti airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic no bigatay. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa payagdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dakbiitin 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle.
Agbati kayo, da kamilat nanti mangsukon ka ni ante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oray da kami ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ay, won! Ay, da, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kay ko niya. Won, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ay, wala. Sasagay sa kayo amin, akakaanak ka. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa yung arod mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Inta yun. Di yun sa kadwa ni Uncle Yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot di asawa yung antay? Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Intayo nga, Rod, manganan, kakaanakan. Ay, antay, arkila ang tilugan ko tapno damot pang maintenance tilugan. Ha? Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan. Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya? Nagninamot Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina antay. Kan narigat yag maneho. Already kan mangta di ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana a 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Ayuwan gayam, ante. Umadanin, te kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan tay. Ta dumagas kayo nga umuna di tabalay. Saka ito itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakan. Mamit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba kadag iti bagahiyaw antay. Ay na, nagsaya tayo. Tadakan siling Bakit. Imbatidak mo at iti kakanakam. So ajak nakasurot ang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga main nga grubrubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot dagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Nay, ayan na kita'y bagahim nga Bakit. Ay, awanen, intig kun ka dagiti kakaanak ka. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. Andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti ka kadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpil yan dan summer day tuyan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Tadala tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay, nay, da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito'y ruwaran. Sana mapukaw dayta. Di da pagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam.
Ay na, makabanog matimag na. Malalalala tugaw kayo nante, tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo aya. Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tay pasarabok Ay sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nan, dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta dakwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay sileng, Hmm. jak kayat ti limagasot awan no sa nga ribo lang. Jay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pailanayin na 2,000 mo. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tutulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Adra pa'y baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso antay. Baka damdamahan gayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Si ka nga raw. Ta si ka lang ti ka anak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakanya ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sila Ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumreg ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na angkal. Like, apay day ta kwarta silang. Itid ko ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jereptan. Danumlat karganan. Ay, kay dupunta pa ilaeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatang kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus. Masapul nga agbalin ka awa, Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta Nalabas mo ti araramidam. Ay, basta kastoy tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto baybayan dagiti kakaanaka. No nasingput ka kadakwada. Saan da kanto baybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagiti kakaanakak, Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbets? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mabantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni angkulun. Datay latan karag iti kakabsat ko kan iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balonek abadok. Agkasulina tayo pa yan, tay.
Ikanda kiti 2,000 pag gasolina. Ha? Alan antay, tanay, agur-uray ti gasolin ba, huy? Mabitlaan. Oo. Adoy. O anya ay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Awon, Betty. Ay, nabanogak pa'y kidi naglanglangoy. Manang bitin! Daytoyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Ha? Nay, nasurok mo asing kumilda hitay. Ay, sino di mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kay dimot. Sino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan ti pagbayad tayo. Ala, sa nabali ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Ay, Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ijay hospital ti anak. Nataag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo't titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kasla si kamot lati amuda nga asit kan bakit. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw ti kay kayat da. Ti paborito da nga anti da. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. Iso baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko, Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun niya uncle no kung kontrahan na kayo ante. Kontrabida nga ron da jela kay. Masuruna. Tunkuan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa'y nga rod ante. Alan, agyan kayo ni balay, da kami timang taripato kada kayo no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngam ita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga raw ta ibaga ka ni Uncle Yaw nga agbakasyon naklaeng dito'y balayaw. Agbakasyon nga ibagbagamag silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul ay nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak tagtrab-trabaho. Taureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaudak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patig unay kanya. Adan ni Isileng, Marso. Apay, anyat gagarayo ka ni ante, apong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan ni ante, rimwar. Ay, kwa, dana kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta ni ante, inibus yun.
Namin siya mala di mawat akong kuwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo ka ni ante. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay ne, kano inikan ka man dan idikalman marsaw. Naibusan Nagnginambat kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko, tadi mawa mo da bete kun je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Ah, Dito ibalay ti ayan nyo. Ngam tila pangtedan nyo ti kwartayo. ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Patpatyan nyo mo't dagi jay. Rason dala ang dayjay. Ala, mapan kay nga ruda ni balay da. Tay suda mo't gayam ti pangtedan nyo ti kwartayo. Ijay kayo ngagdaod. Anya? Ayaban kayo kumaijay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang nga ni angkal. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kay, naibus amin na kwarta mo na di bangkaw siling. Huwag nga ro lakay. Naikimus aminin tadinawat amin dagiti kakaanakan. Ket ita, tang naibusan ti kwartam, di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay Sa dakalaam-am mo no ada kwartam. Ngem no awanan kan, di na kan pagan anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na ka baybayan. Abugan na kamatay. huwag nga ro awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabitin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita tanaibusan ti kwartak. Tinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasaya at ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kunaitan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Wan uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko Agam basit laeng. Ta patpatgen kalat tang asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ra inted mo ket ngarod amin ka dagiti kakaanakam ken kakabsat mo dagiti insangpet mo apasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa ka ket ngarod. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako na Ricardo. Ay ayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsorry akken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanaka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at tumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Ngaman yan tadyak pay laki mapkapsut ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, tuy gayam mo, siling. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan, ti may sa kabsat dito'y drama tayo. Kapadasa ni Kabsat Dalia sa napudno na gantin tay patangatangi drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastiman ti kunani Kabsat Dalia, Dear Manang Biyanang,
Siyak tay tao ang nagpaidagal iti napalabas. Nuapay akas tati kunak at dangamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day tanga uray at nasawa. Nang runa kat mismo pa'y akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Wan nga rod Marigat anak manan nga ag-anak. Nagrigat mat ngamin ti ag-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadyag reklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa na ita. Kan mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wan angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan abaet ti tawon ti anak, bakit? Addan to pa'y may sa atawan ket mayadlat ta. Kan may sa, kanayunem ngamin ti magna-magna, nangruna iti agsapa, tapno ma-exercise ka, ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titian na no hangka nga mabanog. Sapay naluk magsamanan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta aroy. Hantan nga na yunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Matangak man. Mabit lang dalya. Adda tao dito store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano ka asimbang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asimbang pet. Aya. Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami ni pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da ngamin di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapula na pagabangan. Iswa nagawid kami langan na Ay kayo na. Sapay nagngin at abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Ta nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu ngamin. Kato na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't amadilit ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumatan ti populasyon dito yung lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Asino nga tire? Kat ni Terry jay kasinsin mo. Ay, jay mang aagaw nga kasinsin ko. At day ta kamanin. Napalabasan day ta. Lagi pumpay lang. Itanam mo ka din kan lipat yan nyaman na saan yung anak kinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Gusto ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta, Insan Dalia? Katkastoy may atlata. Si kaape nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, Insan. Ane, masikog kamot gaya, Insan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siya kat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro dahi ta kanya mo na atere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak menton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggunam tamang aagaw ka ngamin iti boyfriend. Ha? Ay, ala, saan ba ta, Insan? Anya nga haan. Aglibak ka pay lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pay lang. Agbabawi kakit di iti nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay, matakas dyan ni Insan Dalia, Uncle, Auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nila kay kukankwana, Inbagbagana, traidorak.
Isu ka no nga awan anak mi kanila kay ko. Tanakarmaak ka no. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan ka anakan. Amom ikas dyan nga ugalinan. Wan, tiray. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayon, auntie, uncle. Nakayumot lang amin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karon. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nila kay ko kan ko na. Ta nag-breakdown. Idi inaramnak nila kay ko. Mala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin ang masapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mo't nga men Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mo. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga ag-aagaw. First love ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman asana po nureta. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na! Amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwag, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw mitikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti maidaraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang ka nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran ki insan mo Narigat ki mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, sang ka ulit nga ibagbagamat dayta. Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro Ala, mapantan iti ospital bakal. Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngay mo bakit? Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adda man ano mapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako ma. Di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mang aagaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kit tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, na, kitag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kanakan. Uy, no. Makapaapal mo da dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya, awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay, mapanan titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kaanakan. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay kong mga ruda, ta naladaw laeng anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni Insan Dalia. Bakit? Di na kan sidsidiran ni insan mga Dalia bakit? Saan mo dun sa tornilo lakay? Ang adala te agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Oo na.
Di mo nikaskaso. Basta pakitamlat tayo ti nasayat. Win tano dibdib-dibwek ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kanon tumot nga ta maadaan tay ti anak. Duwan ti anak dangam data, awan pa'y uray maysa. Ala, saan ta mapukawan iti namnama bakit patyag ngagsikog kan tumot laag. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan ti bulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin man ang ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwang anak ta. Aan gaya man, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale, takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije maikaduang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Un nga rod. Di oray kasla agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong aw mapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas ano? Anya? Ay, adamot gayam sa bali a pinsar mo bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awan pa'y korek! Anya matanan? No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya at ti panagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga nalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bindisyon. Aha? Ene, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kada na ng kantatangko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga maikatlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga isikog ko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katwa na! One click ati pa nagsiksikog ko. Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kit-kitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo dalya. Wen taure kastala ang tiwagas ko nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente ang kastada kanyak edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa turnino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kun nadala ang mata. Depensa da mata ngamhang ka di. Ala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon. Kasla nilatan sa turnino ti ayatam. No sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy. Katagpay sumat. At dakla nga rudan nga asawam. Ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybay amidan. Tikat di pamilyam ti pangibukbuk kami ti atensyon mo. Saan na tinapalabas mo? Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adingan tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta. Bakit? Amang numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun nanta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak. Bakit? Naimbag no maipayan tayo da amin itinapintas ang masakbayan. Basag trabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya. Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. Kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akas ta ti ibagbagam. Haan mata.
Basta kaya't kung arod ti ado nga anak. Ag anak ta iti ado. No kasta, mangampon kayaw, niti ibilang yung nga anak yaw, kaanakan. Uy, Uncle, tani, mapanon titawan ang gumawa mula anak min kun ni Dakay. Ay katuan da kayaw ti makaamaw ti ray. Mayat matkit day, tapno adamaten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, Uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni Insan Dalia, tagsasaron noon, tagiti anak na. Madanaganak nga raw, di madagsardegan nga aganak di kasinsin maw. Pag sasarunuan damutan nagiti anak da. Makapaapal nga rod, Uncle. Una, saan damutabak nang naimbag no mapag-aadal dan to amin dagijay. Nagagatmot ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kun sa dot tay saw, Uncle. Wan matkit di Day tamay ti pagyamyamanak ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manan, iti estudyante, Insan Dalia. Wan man insan. Nag-ado da nga itulod ko niya. Uwan nga rod. Pito amin nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko na ma. Anak yu ayang mat da diya katampun yu lang mat. Kwa. Agraraman kamat nga ag anak mat. Pito dagiti anak men. Anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta. Talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, Insan. Wana. Adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra. Adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta. Ado ti anak mi nga mangtulong kanya mi. Ay, mayat Insan. Talaga mayat Ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasaya tada kandalia. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya ti lugan. Ngayon maneho na. Anya, Ay, apaw. ayan ni Roy ngay. Ay. Kumusta iso na? Intaray da ka daw ni ja ospital. Isu kanula ang tinadisgrasya. Tawang karga ti lugan. Ngayon maneho na. Ay di na disgrasya. Anya! Apay nga kastamatan tinagtungtong pala maroy. Baldado ka matan. Wan nga ron. Awanan. Diya akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadaman na niya kasaran, ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kano man na nijay. Nabarbatak da kano ngamin. Anya, ayuna yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga ro da. Tinulad na, nagijay babae nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ti anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan Dalia, umay kayong tunumalum tag blowout jay anak mi. Ne,
Apay nga ag-blow out, insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero insan. Aya. Ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sa ampun yo ngam nakalpas iti panagadal na. Ngamda kami. Na. Apay nga ngagsangit ka insan. Kasano, pasigmat nga walwal na gaya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangiti mat babay nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas mat nga men tinagbanagan di asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me. Malaala, sana bali insan. Taaduda nga anak yo. Da kami ngay, may salangaro din, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasensin. Ha? Apay insan, anyat ikit daw ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat ngayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, Ensan. Ala, bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon. Awan, uray may isa kadagiti anak ko, tinakalpas iti panagadalda, tanasapada na ibarkada. Banag apakais stress ak ita, tasakit ti ulo ti ipapaida. Ngam ikarkararag kulat na asapay lakuma, tama kamiris dan tumitlaeng katagbalbaliw dan. Kat timot kasinsin ko, mayatan ti biyagda iti asawa na, napintas kandakkelan ti balayda. Tadjay ampunda nga inhenyero tinangaramin. Alakastan, tigayam mo, Dalia. Alagagayam, di taman ng tinagpatinggaan day takapadasan, ti may sagayam, dito'y drama tayo.